Rai kasam wali tu dambo tingwang tu di zatone panyam ga kumbu tingwang la lui dun kami won ga share thira leng pi khai ka bibo tingwang ali tu dambo ro tingwang tu thon mangam mage tiza thane inya share thu khai kani bo labam sai the role of youth ade who is youth sabon ti vasi solo masai pogu PANGIUDON se degulo jubsi ali dun de mukhyam thura kamkhe the bible nya ali nya pa tan tan jaba mo ken tan tan jaba mo preacher ma dong nya wasi wa ngau ma dong nya kasi ka ngau ma dong nya ken tan tan jo bambo labam ecclesiastes dinron ma putum kriunia go parien khat ga se ali ngau remember thy creator na tu dam khai ka bibo pau pyulun silo tu ja ali din khai ma se ngau hai belam ga ali phuiwang matinga tingwang na samai na tu dambi ba hese nge na thuza pam na thuza manawang ra masai dammi magai paphi banga tiji paphi banga tingwang na dam hese samai na tu dam hese sabon thuza dam khami boi tu si ali bible ga ngau ba si ngawai ma thiu ni si ngawai tisai sabon mo go ring ting hese tiji katang tingwang na priority pilo masa di chu katang special tilo para tilo pageng bam lo tu si aliu bible ga nyudi dam kami bo creation account ga nyudi aliu si bami si he tiza pasab ga pakisa created in the days of the youth tu bas nang sabon tu bas longbam ring ting ga se pupui papiu thium kha katang nang tabam sabon ring ting ga se mathang go sentence ga philang ting well the evil days come not evil days sibu ko pramba ali ne pasuk puiwang baga detul dimlo tisra days je din khai ba mse kahya mo satan se saboy maring tinga hatiza sui ba me in different ways pazat baga to kahya mo evil ka sakasabo go satan temptation kahya mo se nai masang tiza sui ba me tibu pramba ga ali tiza manings kasuyibam the well the evil days come not kahiyam kasab sin na tuwang zo gomi mara ma maswanga tingwang tu na tu kadambi barawang si po masang maning tawlo tu si ali bible go sakhi tisai sabon hai se delo sabon hai se saulo tu phui bitinga samlap sam tap za ali si suira sabon tsra ngam bambuan ga energetic tubo strength ka bambo wahi naga kam suibo maning pa hi naga tientang tu tang suibo go ngam perot hasitu youth tu jadi ko kasyamnya tingkum go calculate suiba medi bamme sikum mura ga I tintang mamlade tija the role of youth go role has de go lo tisra is simply to renew or refresh ali society sai kami ba society ha kami ba society tap kami ba society si to function si ta kami ba society to renew thu khai ka ngambo masa refresh thu khai ka ngambo maintain thu bo hai kum mai si tu pugu hai kum bo tien khai ka ngambo masa kum bo tien karabo hai si tu pugu role thu bo ga tisa lu si pugu rose de tu lo pugu rose de lo tu sai din khai lan ne renew sai kami bo society ha kami bo society to renew to khai ka ngambo asi pugu role refresh ji je ka bam dung to makyang khai ka ngambo refresh to khai ka ngambo dung sabon asi pugu role asi pangamme the society ga church ga bam bitadi family ga bam bitadi nam ga bam bitadi sabon ka ha ba nam ma singo sawe prim hai ngosai mai ni di sokhong ti mage mai ni di mungui mage even tapo tampe ka tana sabon me tu mungui boy ti den sing puku role se hatiu ka tang ba me the youth today the hoi king go sabon dung ti say youth today is the only independent national and digital media publication thai da king go sabon se de go lo dusra digital one sabon tu mi de thousands of professionals in the youth service field best this is a quotation in your khatin khaine youth time is the best time to be rich and best time to be poor so what tibam ring thing has say
ลงไว้ทูบสบอนริงติงเอขัดลงซาทูบงามบสบอนริงติงเอที่เว้ที่ใส่หัดจิ้มกระตังปะเก่งบ่ไม่เบลูบ่ไม่ที่เว้ที่ใครกันนี่สิที่ใส่ไทยดาวเก่งสบอนให้สิดีกว่าที่ใส่มีเดียอินฟลูเอนซ์กับพับลิเคชันกับอินดิเพนเดนต์เขียนรังที่บ่กับดิจิทัลกับลงก็มีบ่สบอนตรงคนคอยเก่งบ่สบอนริงติงให้สิที่ว่าที่มันไม่คันนี้เอาอีรับฝนที่มาเกไม่คันนี้เอากางหายที่ว่าไม่หาบำลาบันเนที่จะอีระมันนี่ไงไม่เนี่ยสบายมาตรงนี้นะปูกางเฟซบุ๊กกางวอทส์แอปกางบัมกัมนี่ที่จะมันนั่นที่จะดิจิทัลอินดิเพนเดนต์เขียนรังที่ว่าดิจิทัลวันก็ดิสเตตัสพับลิเคชันที่สุดอากูสเตตัสเลียนใครกันนี่บ่ไม่ตัวพิชีใครกันนี่บ่อีหัดที่ว่ามีอีที่ลงว่ามีอีที่ว่ามีอีฮัลลัมตาว่ามีที่public ที่ใครกันนี่บ่ฮักกุมบ่ renting ให้สบอนสิที่กระเด็นที่ว่ามีที่เว้ที่สุด problem are follows in youth อันนี้เขาก็ problem ก็เสียสบอนมาตรง renting ก็ problem ก็เสีย follow ที่ว่ามีดีกุล number one lack of self discipline and respect อันนี้เขาก็สักหวังที่ว่าเสียหามิบ่ respect ที่ว่าเสียหามิบ่self discipline ผมอารมณ์นั้นเทียนเรียบสิบเสียหามิบ่มันยังกระเด็นเดินมาสวยบ่มันยังกระตัดนี่บ่พิวมาปั๊มเงินปุ้ยมาปั๊มเงินก็ที่บ่กูสเตจก็วางมิบ่ที่สับก็ปั๊มไม่ได้ตัดก็ปั๊มไม่ได้อะตุอารมณ์นั้นเทียนเรียบสิตาก็มิบ่ที่ว่าสิตัวใครกู problem สิอะไรกู follow ที่ว่ามี lack of self discipline and respect well talented educated but yet they missing the respect and indicate lives aliu go ringting kawi ba manner apui apiu ni kati khai ke bi ko ting wang sabam pirabo ka cha pirabo le parabo akomo ko manner kawi ba respect kawi ba si ha mi de ti we self respect ha mi de palam I hening ting we educated ti we qualified ti we apui piu to kati nga me ti go stage ka si to wang mi de ti number nia ba drug abuse drugs ka wakada au meni wa tama sera drugs to depend you khaibo blame you bo zau to mungiu khaibo a meni wa tama bi past you mami sera agu life boy to be desirable girlfriend boyfriend wang tang map tinga khu ga zero drugs to masai alcohol to mungiu khaibo katiusi aliu huwa to society ga problem se ka sia aliu huwa wang mami hai si ka sa bo khat aliu simas no lagi so addiction on social media mai khal bi di to phone ikulu dem de account le ka ma wa hai accounting kam de social media ga addict chu kam de kati won sima games jama say status jama say account label masai account ga enjoy tubo YouTube ga enjoy tubo chatting ga enjoy tubo reels ga enjoy tubo social media ga edit tubo adi go study ga affect you kamibo masai go prayer life ga affect you kamibo swai kamibo sawang kamibo kamhawang kamibo akumo me sex premarital sex anau ko boi makhanya anau ko makhanya papui papiu kom anau ka bam kom longmi bo hakum le lung ha se to khoi aliu le lunga wang bam mi hai se aliu ko sabon ni tinga kasabo aliu ko ga problem follow tiu bo me jam pui bu dong le ka hiam bo temptation sum me men money moral pui bu dong ra kang ta sen salan ga mikila din sai so pe tiu men adi men piu madong hai piu madong tu peliu hai mari nga ma we piu madong peliu tu men mi sai nam pho khami sai peliu mari ma ma we ti don zeng ni peliu hai piu ma se peliu ne temptation ka di bu we money hai peliu ne temptation ka di we kayam ka di bu we moral peliu moral once peliu swam saram pui mara pai hai next step lo lan ro ma nya malum ta mi we ti don zeng nya pui me ne se em sum piu ma ne W sum woman wine worldly nelen ke hiam tan tu bu di tu se woman wine worldly pui me se pui betong op tu se pui kha dress se pui kha sexy chi bizira alung sung ka hiam wang bo alung chun wang tang mam se
wine the zau sak bo nya lu pikim ka ta kambo worldly kati pri enjoy ti bo chu sa bo se nya enjoy ti bo kum si a ho ga ba me dunya sanya wa youth in the Bible ga youth se aliu Bible ga di ba me Samson lose by woman Samson going thing has a Baba ga record to present le chudi pui me khan kha don zenganya parenting testimony no sa ka me ba me Joseph overcome the temptation Joseph going thing has a kahyambo sari ngam kami bo pari se aliu ngawe Genesis 39:7-23 Glo Samson was a Judges 16:1-31 Daniel strong determination he has to come away he had to stop away chu lage sak lage tiu ga pugu lam chap tan mo phu Daniel le baba wali sakhi tiu Ruth showing the greatest example pui me khat tiu za pui mo go long bo Ruth ase ali baba ga sakhi tiu Orpa impatient kengsi kama bo pui puga khara nichro pui me khat tiu bo pugo quality ha pui me pa ma chro ma kengsi kama bo tiu si puga mamme hakuma baba ga ne proof tiu baba bu ne chuboi maring tinga di khai ka bi bo so si wi so si sa so si tiu ne pugo testimony wi mi sami wi bam tiu baba ga ne record tiu si ali mawe youth will be tomorrow through what you choose nago chuboi tinga ina di khai ka ne se nugu choice ga se nugu destination din boy nugu choice ai suja nang nugu destination se din nei di te say attractive choice destructive nugu ngok i bo sa thanai han apita ni wi ne te jan naw ne lob ting so ne pelulung sabam de sui wi bam bi sui pazai wi bam de sabam de sui niki nasi pazai wi bam de sui sabam de sui thane wi de te jan nang ka palo ja lung sa so ne result se destructive to kusibu destination to sui single choice multiple consequences na thane hai sui ne ka palo ne ka palo se sisinya nugu na nam tang no ne consequence se multiple te ja consequence multiple to sui pana pyang pu sui ju today choice tomorrow result thane na ne ti khai ke bi bo wi bam de sab de ti khai ke bi se so ne prasi ma pui ma piu ke tinga ni ma sai tampo tampe ke tinga nang result or we ti sera ngai mane tinya ABC activating formula pi khai ni ABC activating nugu ringting nugu testimony nugu lifestyle se activate thulo activating kamlo belief system nugu malum system I hai kam ne I hai tir se achur ba tiro nugu belief system se kamji pa lo kadi consequence ba me tu si mangai mane dilane nugu ringting na ne ting kara mangang kam se activate thulo kadi activating kamlo activate thulo evaluate thulo kadi belief system nugu belief system se kamji pa lo dugu belief system se mawa ma maziba ma itingwang lali melumba me ti melumba ge tema me ti si maziba ta maziba ma khadi consequence inya thanai activate you khayu ge bi bo mase evaluate you bambo mase ago belief system se bisa consequence ba me ti sera ngai mani ti ni khai ni tinya remember now the creator no tu dam kabi borawang sit mangai mane tipsi tin tau khai thane tingwan ni masen thu bo ka hiam madu ni masen thu bo wan has sabon ring tingi sidon zeng anya alu sabon ring tinga ka bien bo ga lungkhe pa go mning ga tien khe adi alu huwa kulu ding kami bo evils ka sab se alu ko nai masang days se nai masang alu to follow thiwa me digulo follow kulu dinde follow alu thiwa me drug addicts masai media masai premarital sex ka I kulu point de kyumde sisi ka hiam
khate chimedong se ali mari luza ali zobon ring tinga sabatip sablo khe divasi entaw khay chu khay me theory ga hadis sabon medong nugo society nugo role si khe nugo role si luza ali tingwang ken kamdi janung bam khe nugo role si luza nang hasi dealing sabon chi bam lo nang degule sabon khatilu nugo society to de khachima kro khasima niki gamliang kun bam tisara niki gamliang ba bai bam tisara pageng hai tiwe sidon zengnya ali pom tamam ga kamnu khe sone tampo tampem de puyo ti khailoni puyo timi sara pai hai na gazamam di pai hai tisa tamam lunga talu khe palu khe karam lu khe wana lu khe lungsui bele sai tampo tampe pupiu ti wangma pupiu ti wangma lungsui bele ali karam lu khe your time is the best time to be rich and best time to be poor chu khai me theory ga ti wang ko kendi khari ti wang ko thedam pe kha bi chimelo amen